Zirtawpni Zirlai ni som pasari belhna LNG huati le khabu tirko te thilti somle panhi te zirti ranni ti bung phek som pasari atanga somni pali chiarang che pathian thu takring tu kausan la bang te hian an Inpumkhatna le an tan rualna mangin khovel hena nial thak rualawin thu takkol tu midang lambik le pathian mi thlante an ni zian lan tira he Inpumkhatna le tan rualna hian melwa pa chu om hle tir theilovin chumi chu a thlen lo nan thei top chu atum thin tunhun atana thudik hian mi na thinlunga arina anun pui ani bok chuan pathian mi te atipum khat sot theya midang te hne thei tûrin thilti theina ape bok thin LNG Huai Testimonies for the Church Volume 1 phek zathum som ni pariat pathian chuan mi te hi chatuan thu tak chunga phekhat rual taka dingtlang tûrin a hruaya ama Kristaa ngei po chithan bik thil thati konga thanem ngai ama tana ati thianghlim anlo ni theizok nan khovel hena alo in peto ani kha heti thianghlim na kong hi fello na zongjong le inrem lo na le inmu mo na tin rêng lak ata kausan tlen fai ania a member te po inpot niam lawa anin dom kan zoka anma om naro pui tak chu hlen chuak tura an tho tlan theina na ruwa man ani pathian chuan ami te hi rinna Inpumkhat thlat ni tûrin adu hleya khenbe ani ma chi a Kristaa tongtai na po kha ama chu patir ani ti khovelin an lo oi theinan ama le pa chu pumkhat an ni anga azirtir te po pumkhat an lo ni ve ani he tongtai na thuro puile rilru khoi tak mai hian manata to tun thlengin thu alla soi renga atongtai thu cham chu heng mi ta tan chau hian dil ka ni lo an thu soi atanga keima minla ring turte tan po kadil ngal bok ani ti hi ani LNG Huai Testimonies for the Church Volume 4 phek somni pathum le somni pali soiho turte pakhatna isua kha khovela arong belhna athozo don naya anja pumkhat anni na tûrin nangin keimitir ti khovel an lo hriat thei na tûrin tin atong traya Johanna bung som pasari chang somni pakhata tanga somni pathum anja pumkhat anni na tûrin kapa nang keima I omle kei nang ma ka om ang bok hian anni po keima ani an om na tûrin nangin keimi tir ti khovelin an oi theina tûrin tin nangin ropui na mi pek kha kein an ma ni kapeta anni chu pumkhat anni na tûrin kei ni pumkhat kan ni ang bok hian kei an ma ni a nang keima anni pumkhata an oma an fam kim theina tûrin nangin keimi tir ti le mi mangai angin anni hi I mangai ti khovelin an thrian theina tûrin enga tinge Kristaa Inpumkhatna hi khovel chandam tûrin pathianin afa pa aron tir ani ti hriat theina poimo tak ani chuti rual chuan enga tinge Inpumkhat lo na ero kausan rongbol na ti thuana pu lian tak ani thungbok pani na Korinth khatbungli chang kuatanga chang som pathum chiarla hetilaya tirko te ni na atalan dan hingun takin lo chi kangche Korinth khatbungli chang kuatanga chang som pathum pathianin keini tirko te hi thitura ruat sa angin anonung bera mintar chwaka kangai ni khovel tele van tirko tele mihring te mit mua en nama siamin kan om hi keini zong Kristaa awangin mi a kan ni a nang ni ero chu Kristaa chuan mi fing in ni zoke keini zong kan chaklawa nang ni ero chu in chake nang ni zong mi choi mo yin oma keini ero chu mi muzitin kan om zo ka ni tun thleng po hian kan ril tramin kan tui hala silfen kan khoplawa mi kut thak noina kan ni a om na bulbal kan nei lawa ma ni kuta thokin kan rim hle a mi in min havin mal kan som sak thina mi in min ti du da in kan tuar ram thina mi in min hekin kan thlem thina tun thleng po hian khovel nom nok thil zong zong bol lo angin mi in min siamani tirkaute nina atalan dan le kan tunla khovela kan mu hruai tu tam takte omdan hi engtiang che in nge adanglam hetatang hian pathian te fung le khovel te fung in an lo theizia kan lo mu thiamem pathumna Korinth khatbungli chang som paruka hian Poland ama enton tura Korinth mi te asom thu kan muwa kausan hruai tu mihring ni ve thote hi entona nei idu angem hruai tu te enton ti le
atika dok ngai tua mi alawa an mani fakle ringot ang hi engtiangin ngai ain an lo Korinth thon khat bungli chang som paruk chu ti chuan mi zir tûrin ka nge na cheu